ngo bukomeje gusakara ku isi hose. Gusa abakunzi b'umupira w'amaguru bamaze gucika ururondogoro. Ni nyuma y'uko ipusi yamamaye mu gukora prediction z'imikino yagaragaje ko abafaransa baraza gutsinda Senegal. Ni ku mukino bafitanye kuri uyu munsi. Iyi pusi izwi nka kasi ikomeje kwerekana ubuhanga bukomeye mu gusesengura n'ubuhanuzi bw'imikino. Yongeye gukurura amaso y'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga mbere y'uko umukino ukomeye uhuza Ubufaransa na Senegal uba. Muri uyu mukino ubanza wo mu itsinda rya E cyangwa se Group I mu gikombe cy'isi kigiri kuba ku nshuro yacyo ya 16, kikaba kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada. Iyi pusi yitwa kasi niyazuyaje na gato rero mu guhitamo uruhande ibona ko ruza gucyura intsinzi. Ni mu gihe bari bakimara gushyira ibikombe 3 by'ibiryo imbere yayo, aho igikombe kimwe cyari gihagarariye igihugu cy'Ubufaransa, ikindi gikombe cya kabiri kikaba cyari gihagarariye kunganya ibizwi nka draw, mu gihe igikombe cya gatatu cyari gihagarariye ikipe y'igihugu ya Senegal. Iyi pusi y'amabara y'umukara n'umweru yahise yerekeza itaje yaje ku gikombe cyanditseho Ubufaransa, nta n'umunota n'umwe ubuzeho rwose, ihita igaragaza ko ikipe y'Ubufaransa ariyo iri buze gucyura intsinzi. Ibi byatumye rero abafana b'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa barushaho kugira icyizere. Abafana ba Senegal bo bategereje kureba niba koko ibyo iyi pusi y'icyamamare yahanuye biza kuba imamo mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Iby'iyi pusi rero reka tube tubiretse, ahubwo mwibwirira amakuru. Uyu mukino w'amateka mu by'ukuri uza guhuza Ubufaransa na Senegal mu gikombe cy'isi cya 2026 urasubukurwa uyu munsi kuwa kabiri tariki ya 16 Kamena. Uti gahunda y'uyu mukino iteye ite? Murabizi ko bitewe n'amasaha yo muri bira bihugu byakiriye kino gikombe cy'isi, turi kureba imikino aho hano iwacu ari kuba ari ninjoro, ariko mu by'ukuri ugasanga muri bira bihugu byo izuba ni ku manywa ya rukamba, ku manywa y'ihangwe rwose izuba rimena ryatungo agahanga. Nkubwire amasaha nyirizina iyi match iraberaho. Ikibuga kiri bwakira uyu mukino ni New York New Jersey Stadium, cyangwa se iyi stade imenyerewe nka MetLife Stadium, iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itsinda rero akaba ari itsinda E cyangwa se Group I ririmo Ubufaransa, Senegal, Iraq ndetse na Norvege. Icyo nakubwira ko nuko uyu mukino uraza gutangira ku isaha y'isa 9 ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri MetLife Stadium. Ubwo abaherereye hano i Kigali icyo mwamenya nuko araza kuba ari ku isaha y'isa 3 z'ijoro nibwo uyu mukino uza kuba wanditse, cyangwa se umusifuzi ahuha mu ifirimbi atangiza uyu mukino. Reka mwibarize wowe, tuvuye ku by'iyi pusi yabaye icyamamare kubera kuvuga ko Ubufaransa buza kwegukana intsinzi kuri uyu mukino, wowe urabona uyu mukino uza kurangira ute? Ni iyihe kipe iza gutwara intsinzi? Ni Ubufaransa, ni Senegal? Uri inyuma y'iyihe, cyangwa amakipe yombi araza kugabana amanota 3? Nyizere ko rero wakanze subscribe kuri TST Sports Rwanda, ukamenya ko nge wumva mwijwi rye, nyirijwi rye kabisa, ndi Pacifique the Captain. Nizere ko rero wakoze subscribe. Reka dukomeze turyoherwe n'uburyohe bw'igikombe cy'isi cya 2026. Ndagushimiye.